subuh. Persiapan ritual dan pemanggilan ikan-ikan goib. Aduh, ikan ini, ikan ini. Si aing tisu. Kebeli. Ngomong si Japuk main lang-layangan. Lain itu katirihan dia bang. Jalan hidung. Hidung ganteng ya mah. Jaluna. Hejo. Jaluna. Jaluna ieu mah Jaluna. Aduh. Hilang kayak lagi bro, mantap. Well. Manual deh. Aing marah. Para kedua siki aing teh meunang tuh. Jaluna eta mah. Aman lagi, oh. Nasibnya Didi. Pengen tawa ya eta. Hah? Selangganan. Deket tiluan lagi ku ieu beunang we ku. Hah? Aku. Hah? Karena eta naga dia na we. Pian ari batur we. Sebut. Aing jadi nu meunang tinggalan aja kabur.
Aduh. Agak tebuk aduh mah. Aduh. Menang gigit. Ya cai jumawa si koplok mah. Agak tuh. Aduh. Hampir bi euy. Jadi jumawa. Hampir korban selanjutnya euy. Tadi dinya ada. Oke, tadi geus menang hiji meureun main abut. Enong yuk. Bari naripu. Salah wae aing menang salah menang komo tah ieu aji adi teh lah ngalawan aing teh doraka da ngalawan kalanceuk ngalawan kalanceuk doraka aing teh da dilawan heuh da Ya dia ya lanjut kayak aki. Wagong. oke itu geus menang wae kieu ki ingatkeun Kemarin mah dilaju. Mana ngecerit. Kemarin bu. Orang ada dilaju apa ya? Di luar. Mana ngecerit dinya deket batu wahangan. Saha mana? jadi lah tapak bungsu begini mah pas yeuh dari sibio hiji dari sibio tilu hiji lawur wae gigi ah mah malih Kanyawan geus eueuh. Lolep doang. anak parani wae Lumayan daripada lumayan. dua gila aduh Neng lala dong. mantap
Bukan dia. Nila. 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 Tuh, sangkeh lah bukan anak itu. Lain narik bro gitu aja. Aduh. Matana. Apaan lu lapar. Aduh. Bisa meren. Bak. Aing keur Bang Donan teh kanyahoan aing ngalina videona isi ira kugian yon teh. Aduh. Bisa meureun. Aing nyawa geus na YouTube. Buat Didinya dan itu atuh deui, Bu. Ah, terma kalung tuh. Kurang sana. banteng gede kait dengan telat datang ikan aduh Mau gede laga aja kalung. Malah Bu. Main jadi ngacap. ayo lalakon masak ngalehan heula Wayang ada sebuah video. lalakon ngalehan heula cari pae Ada pengurus taluk saya nyebut tadi cak goblok. Dia nyaan gede. Aduh, gitu aing bakal mampet ya. baik ya Sieun enak ge. lu paling kurang enak kan sambutan bukan mau aduh lagu Aing mah lebih teh sebut kabut kabut can enggak saya api mu ki aduh ampun api aing aduh ki aduh menang ki pindah ke api segala macam itu jempling asli
eki nya. Ieu kapok banget. Cuma lay. Oh, ish.
Ih. Guys, nah pulang dulu Pak. Pak, mantap Pak. Well tuh Pak. Well, mantap. Oke guys, sampai bertemu di episode yang akan datang. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik, komen, share. Oke, see you. Hasil akhir lumayan lah kesana sirungsing lumayan lah spot citerbang Mang Ade jarak itu tah sanyo belah kanan dah ya tah tabungan kanan. Oke tuh guys,